Poštovani gledatelji, veliko mi je zadovoljstvo, kao što vidite, biti u društvu 3 dame i jednog mladića. Predstaviti jednu kulturnu udrugu koja dolazi iz Velike Gorice. Ali najbolje da se oni sami predstave, pa ja prije svega pozdravljam predsjednicu i moju dugogodišnju prijateljicu, Vlastu Zaloker. Vlasta, dobar ti večer. Dobro večer. Evo, mikrofon samo kada pričate vrlo blizu, izvolite. Pa Vlasta, eto, predstavi nam vašu udrugu Spark. Najprije se zahvaljujem na pozivu. Ovdje se večeras nalazi nekoliko članova udruge umjetnika Spark iz Velike Gorice. Naime, ovaj puta smo doveli samo pjesnike. Dobro. Koji će večeras recitirati ljubavnu poeziju. Inače, kao što sve počinje entuzijazmom, tako i entuzijazmom jedne mlade djevojke davne 2000. godine započela su druženja koja su se tada zvala Jutra poezije u kafe baru Spark u Velikoj Gorici. Ta djevojka se zove Sonja Filipović, imala je bezrezervnu pomoć svoje obitelji i eto, od 2000. godine se mi družimo. Sparkovci su 2002. godine osnovali udrugu, nakon toga su se pjesnicima pridružili slikari i glazbenici, tako da danas Sparkovci nastupaju i na svim događanjima gdje nas zovu kao pjesnike, na raznim kolonijama gdje se okupljaju slikari, a sve to prate naši glazbenici svojim pjesmama te uglazbljenim stihovima naših članova. Jako lijepo. Koliko ima ukupno članova? Trenutno udruga broji svih godina otprilike oko 100-tinjak članova, što slikara, što literata, što glazbenika. Jako lijepo. Prije nego što se vratimo ponovo Vlasti, Vlasta, da li ti možda si kandidat za ulogu u Sulejmanu Veličanstvenom ili ova ogrlica je nešto ovako? Ova ogrlica je sigurno od Sulejmana. Od koga drugog bi bila ova ogrlica nego od Sulejmana. Se rekao da ni Pepi to se obacil, naš slikar. Pa dobro, Pepi slika. Jako lijepo. Ok, idemo mi predstaviti dame, idemo sa desnoga ćoška, evo mikrofon je vaš, ja dobar sam večer. Marica Mihac, dobro večer, evo. Kako? Marica Mihac. Iz Velike Gorice. Iz Novog Čića, evo dolazim. To te ja pitam, a evo je puno preciznije, jako dobro. Pozdrav Novome Čiću. Novome Čiću i Roženici, evo odakle sam rodom i svima koji me znaju. Mi bi rekli iz Roženice. Da, iz Roženice. Jako lijepo, jako lijepo. Jedno krasno mjesto, krasno mjesto. Kako ste bi dugo Kaj vas se ponukalo da pišete pjesme? Pjesme pišem od kad znam za sebe, a u udruzi sam od prvog dana i često sam iz Novog Čića pješke išla do Velike Gorice da bi mogla biti u društvu pjesnika. Jako lijepo. Danas više ne idem pješke, ali evo nekad sam išla i pješke. Ali je tu bila izuzetna podrška obitelji onda? Pa bila je podrška obitelji, prijatelja i evo, kažem, napuniš baterije u dobrom društvu. Jako uvijek je dobro društvo, dobro došlo. Super, dobro došli. Kolegica do vas, dobro večer. Dobro večer i vama. Evo mikrofon blizu samo. Evo, može. Slušamo, vi ste? Zdenka Mlinar iz Velike Gorice dolazi. Mlinar. To je prezime od kuda? Od kuda češko je prezime. Vidim ja da to je od neko došlo, dobro. Ali nemam to porijeklo, znači iz Bosne i Hercegovine. Dobro. U udruzi sam 10 godina. Sretna sam zbog toga. Mikrofon, pazite. Ta druženja. Koliko znači jedna udruga, ovaj puta umjetnika, općenito govorim o udruzi, koliko znači za jednu ženu koja je zaista prepuna obaveza jedno takvo večernje druženje uz pjesmu, veselje, recitacije i tako dalje? I onu sam manjih obaveza kao što sam sama. Dobro. Nemam posao, djeca su velika, ali zato imam svoju udrugu, svoje pisanje, svoje pjesme. I to mi ispunjava... I svoje slikanje. I svoje slikanje. A je, i slikarica. Zadnje vrijeme pomalo. Dobro, krasno. Eto, to me ispunjava, raduje i radim ono što volim. Super, dobro došli. Da. Hvala. I evo ga, mušketir među vama. Dobro večer. Dobro večer. Ja se zovem Ivica Smolec. Ovdje sam zato kaj
među tri dame su neparan broj. To nije ne ide dobro. to, po hrvaški dobro. ne ide, da. Da, znači tu sam Da se broj popuni. A ja ne bih rekao da je samo to popunjavanje ivica broja. Evo ga, par riječi o sebi. Pa evo, ja sam zapravo purger, rodil sam se tam gore. Samo nisi Trnjan, valjda. Ne. Dobro je, krunom bu odmah bu skočil. Da, dobro. Rodil sam se u jednom selu iznad Dubrave, Trstenik, to je blizu Čučerja. Hvala Bogu, znamo gdje je to. Ali tam su me odvlekli kad sam imao par mjeseci samo, ne u Zagreb. Inače ne se u Trnje, veli se Čučerje, ne Čučerje, Čučerje. Čučerje se veli, da, i veli se Zagreb, a ne Zabreg. Je. Inače, kaj je ispravnije, tramvanj ili trajvan? Sad ovisi jel govorimo o prevoznom sredstvu ili o nekom hajvanu. Kak ste vi dugo u udruzi? Pa ja sam vam u udruzi od 2005. Zapravo 2004. sam osvojio jednu književnu nagradu u Gorici i onda su me odmah čopili i odvlekli u udrugu, tako da sam od onda član. A inače pišem, ja se nadam da nemate niš protiv da govorim malo tu zagrebački. Protiv Petre? Ne, Petra nema niš protiv, kak ne? I kak inače poeziju pišem još od kad sam prvi put počeo Curičke zagledavati. A je? Je. I od onda, samo kaj nisam i pokazivalo okolo, ne. Onda kad sam došao u tu udrugu Spark, onda se to obznanilo. Onda sam počeo to i objavljivati i tak i evo danas mi, hvala Bogu, ima već i u 6 antologija hrvatskog pjesništva i tako dalje. Super. Evo mi ćemo ovako, hvala vam lijepa, mi ćemo ovako, poštovani gledatelji, uživati red pjesme, red ljubavnih recitacija, red pjesme, red ljubavnih recitacija. Pa evo, Domino će nas uvesti, a Vlasta će odmah pripremiti tko će prvi recitirati. Može. Izvolite. Starom cestom, sad se pjesma ori. Mili Bože, pjevaju svatovi. Mili Bože, pjevaju svatovi. Doseženi, mladi večarina. Udaje se djevčica, gleda je milina. Udaje se djevojčica, gledat je milina. Gdje odlaziš, djevojčice mala? Duga sestra, ne vidiš joj kraja. Duga sestra, ne vidiš joj kraja. Ja odlazim, gdje me dragi zove. Skočila bi sa njim i u more. Skočila bi sa njim i u more. Mila majko, ko bi moglo znati da će šerku za večara dati. Da će
će se za večara na ti. Večer bio, djevojke ljubio, a je sebi pravu izabrao, a je sebi pravu izabrao. Da, a da li je pravo izabrao naš Ivica, on će sada odlučiti kad nam bude pročitali. Ivice, Vlasta, kaj bude to? Zapravo Ivica Smolec će najprije, kako je udruga umjetnika Spark godinama bila organizator natječaja za najljepšu ljubavnu pjesmu povodom Valentinova. Ove godine smo malo promijenili naziv natječaja jer kreće nešto kasnije, pa bi molila Ivicu Smoleca da nam on kaže nešto o tome i o propozicijama. Eto, iskoristit ćemo ovu priliku. Može. Da, još jednom Snježani Čunčić, društvo iz Naranče, želi sretan jubilarni, mislim da je bio 35. rođendan. A tu ne ide, da. Dobro, hvala. Znači, kao što je naša predsjednica Vlasta rekla, mi smo do sada za Valentinovo organizirali natječaj i to su onda bile strogo ljubavne. Sada ne bi više ljudi koji ne pišu ljubavne, oni nisu imali šanse, ne. Tako da smo sada napravili malo drugčiji za prvi dan proljeća. Sad vam samo ukratko pročital. Znači, prvi natječaj se zove Još jedno proljeće. Prvi dan proljeća 21. ožujka i dan iza njega obilježavaju se u svijetu na nekoliko načina. Svrha: na simbolički prvi dan novog ciklusa života i suživota podsjetiti nas na nužnost očuvanja ljepote i funkcionalnosti naše plave kuglice u svemiru, jedine koju imamo. I ne zaboraviti na kraljicu književnosti, poeziju, koja možemo na najljepši način pridonijeti potrebi neprestanog spominjanja važnosti okoliša za život ljudi i važnost uvažavanja drugčijih od nas za kvalitetan suživot kakav nam služi na čast. Naime, 21. ožujka obilježavaju se Svjetski dan poezije, Svjetski dan zaštite šuma i Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije, a 22. ožujka Svjetski dan zaštite voda. Ja vam neću sada pročitati pravila, ima 10 pravila natječaja, znači kojih se ne bude pridržaval, taj za badave slal pjesme, bil bu diskvalificiran. Nego, samo bi vam pokazao u kameru za potencijalne, za gledatelje koji su potencijalni natjecatelji, adresu na koju mogu poslati svoju pjesmu. Može. Isto tako i tu ja mislim da se vidi je adresa našeg sajta. Evo, Veronika Prvonožec, Kurilovička 100, 10410 Velika Gorica, za Sparkov natječaj Još jedno proljeće. Eto, i to, i još, pardon, samo malo dole je www. Znači, www.spark-vg.info. Tako, na tim stranicama, to je naš sajt i na njemu će biti i ovi, kak se zove, sve informacije i o pravilima i tak dalje. I prva pjesma čija je, Vlasta? Pa prvu pjesmu, ajde, krenut ćemo s Maricom Mihac. Može, Marica. Neka ona. Ti ne budeš čitala, Marica? Ne budem čitala, ja ću iz rukava. Bravo, kamera je ovdje. Ti si grumen zlata u rukama mojim, zraka sunca poslije hladne kiše. Tebe volim više od života i još mnogo, mnogo, mnogo više. Jer što će mi grumen zlata hladan, bez tebe bi i on bio jadan. Jer tvoj osmijeh i glas tvoj ljubljeni od sveg zlata više vrede meni. Sa bogatstvom ti zasipaš mene, glasom svojim i pogledom blagim. Sretna li sam što sam ljubav tvoja i što svojim mogu zvate dragim. Bravo, jako lijepo.
Jako lijepo. Ništa, idemo još čuti jednu pjesmu. Tak sam si nekak mislio, dvije pjesme, glazbena želja, glazbena pjesma i onda još dvije pjesme. Evo ovako, onda ćemo dati mikrofon Zdenki Mlinar, ona ima osim pjesme još nešto za reći jer je donijela Zdenka, na izvoliš. poklon nekoliko svojih zbirki pjesama. Imam mali darak za vas, Dobro. za vašu televiziju. Imam knjigu Na otoku Mirakul. Ljetna je tema, sunce, ljeto, more, nije za ovu prigodu, pa vi podijelite svojim gledateljima. Evo ga, mi ćemo odmah to pokazati. Dakle, Mirakul, kada je nastala knjiga? 2008. 2008. Krasno. Da. I bit će mi drago da evo vaši Eto. gledatelji dobiju primjerak. Eto, poštovani gledatelji, 060. Petra, koji je broj naš? Ono? 82233. Super, hvala ti. Ljetna tema, ljetne pjesme. I imam jednu Vijenac od srebra koju sam posvetila svojoj obitelji i svojoj 25. obljetnici braka, dakle srebrnom piru, i nju možete darovati nekom ko upravo slavi takvu obljetnicu. Evo, danas smo imali neke pozive, pa budemo provjerili, ali netko se još može javiti ako slavi srebrni pir. Vrlo rado na isti broj telefona ćemo ovoga darovati. I sada, čini mi se da neko u Biće mi režiji slavi zadovoljstvo. srebrni pir. Režija, slavi neko srebrni pir kod vas? Da. Sve stari već. Dobro, Biće već netko. Da. slušamo Da. pjesmu. S tobom jesam. Kao meni nikome nisi draga. Ni topla, ni meka, ni važna, ni lijepa, ni velika, ni vječna, toliko čovječna. Tebi su uvijek moje misli važne i boli moje bitne. Samo kod tebe pronalazim rješenja i izlaze kada me vrijeđaju i gaze. S tobom jesam i tebi sam netko. Ni godine mi ne brojiš, niti pitaš imam li blaga. U ljubavi je za tebe snaga. Kao meni, pjesmo mila, nikome nisi draga. Bravo, bravo, bravo. Jako lijepo. Kažu iz režije da nas je neko nazvao. Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Dubravka iz Zaprišća. Dubravčica moja. Pozdrava vama prvo. I ja bih željela da pozdravim moje Zaprešćane, pošto sam sad na liniji, moju familiju u Zaprišću, i ja bih molila ovu knjigu ako mogu dobiti. Ovu na otoku Mirakul. Tako je. Evo. Jer ja nisam u braku pa ne mogu tu tražiti onda. Onda niste u braku, onda vam ova vijenac ne treba, je li to? Ne treba, gospodin Prio. Evo ga, ovdje će biti jako Ja lijepi. hoću živjeti slobodno. Slobodno i ljubavno, zato je Tako je. Se živi. otok Mirakul je za vas pravo rješenje. Hvala lijepo. Evo ga, adresu u režiji, bit će mi drago. Hvala lijepo, lijepi pozdrav vama. Bog, evo, drago mi je da ljudi prepoznaju ovoga, a da vidimo kako će nas nadahnuti grupa Domino sa jednom lijepom pjesmom. Moja bara kraj mene kad legne, veselo mi tak na mene. Pokaži mi svoje telo i onda bi meni sve štelo. Od svega na svijetu najljepše je pozabiti brige i kušnuti se. Od svega na svijetu najljepše je pozabiti brige i kušnuti se. Sramežljiv, a bara kak ptic grabežljiv. Svojim telom kad hiti se na me, od sebe ne pusti me. Od svega na svetu najljepše je pozabiti brige i kušnuti se. Od svega na svetu najljepše je pozabiti brige i kušnuti se.
vidi, kak bara se nič ne stidi. Ali njezino ime je rekla, pred mužem je kući se slekla. Od svega na svetu najljepše je pozabiti brige i kušnuti se. Od svega na svetu najljepše je pozabiti brige i kušnuti se. Poruka da treba kušnuti se, pa to je čisto vredno. Vlasta, kaj ti veliš? Ja, normalna stvar. Ljepše ne meremo poželjeti. Ko je sad na redu? Ivica Smolec. Ivica. Ajde, Ivica. Je li bi to ta najljepša ljubavna ili... Ne znam kaj si zebrao. Zapravo ja sam ovako odlučio, s obzirom da su tu tri ženske koje su non stop zaljubljene od kad ih poznam, ne, i non stop u sadašnjem vremenu. Još uvijek su zaljubljene. Tako da onda ja bom jednu malo drugčiju o nekakvoj ljubavi ili nečem sličnom koje je bilo davno. Koje se nekad dogodilo. Je. Tako da opet ravnoteža, jel? Da napravim ravnotežu. Znači ovako. Jednom davno u jednom gradu. Bože, kak sam bil mlad kad sam te na griču kušuval. I sva ova leta lepa i grda, taj spomen u tikvi sam čuval. Ti si bila najlepša cura, ali još si dišala po mleku. A ja, zloglasni fulir, ke svaku je štel pod deku. Sedeli smo pod lampom i gledali kak svetli naš grad. Po skrivečki sam te pogledom svlačil i taj čas bi te zel rad. Uši su mi se pušile, recitiral sam ti ljubavne pesme, a kad sam skušal da su ti lepe, diral sam te tam di se ne sme. Imal sam veliki feler za folira i tu ni bilo pomoći. Zaljubljival sam se u svaku pucu koja je imala lepe oči. Otišel sam iz Zagreba, život me hitil, prošla su duga leta i ti se možda više ne sećaš onog slatkog probi sveta. Sad retko nađem cajta šalabajzat po gornjem gradu i na miru si sesti na klupu kraj Matoša u hladu. Al kad se strefi da me posel ne tera i da ne gledam na vuru, dojdem tam i gledam svoj Zagreb i mislim na najlepšu curu. Bravo, Ivica. Ivica, ja imam samo jedno pitanje, je li živa još? Ne, pa ne mlada. I predsjednica za kraj. Čekaj malo. Kaj? Svaka od ovih ljepotica je pripremila još po jednu pjesmu. Još po jednu? Da, još malo bote svirali. A i Ivica isto tak neke ima. Dobro, znači još jedan krug imamo. Ja ću biti kratka. Ajde. Odlutam ponekad. Odlutam ponekad tamo gdje se more sa suncem spaja. Tamo gdje ljubav moja oslobođena plovi, sa dupinima površinom mora lebdi. Suncu se daje, u dubinama se skriva i roni i pliva, bezbrižna ko dijete. Evo, ja sam kratka. Bravo, Vlasta, kratko ali slatko. Ništa, idemo grupa Domino, pa idemo u još jedan krug. Kraju lepa ko u snu, živi divna puca, volim samo nju. Ja sam se zaljubil, to me znaju svi, niko nam ne brani, volimo se mi. Deda voli baku, to me svako zna, deda baku voli unuku pak ja. Deda voli baku, to me svako zna, deda baku voli unuku pak ja.
dječak koji mamu ima rad, svako svoga voli, voli srcem svih, a ja svoje zlato ludujem za njih. Deda voli baku, to već svako zna, deda baku voli, unuku pak ja. Deda voli baku, to već svako zna, deda baku voli, unuku pak ja. Cijelo selo zna i bez nje njezin tata ne ide nikuda. Da po selu povdje si za njom gledaju i iza stasovnjenim oči lutaju. Deda voli baku, to već svako zna, deda baku voli, unuku pak ja. Deda voli baku, to već svako zna, deda baku voli, unuku pak ja. Jako dobro, a vi dalje možete zvati na naš broj 060-882-233 i osvojiti pjesmu Zdenke Mlinar Na otoku Mirakul. Evo još imamo za podijeliti nekoliko knjiga. Sa nama je udruga umjetnika Spark iz Velike Gorice. Idemo u drugi krug ljubavnih pjesama. Idemo u Novočiće. Da, hvala. Da sam vjetar zlato moje, da kraj tebe mogu stati, kraj tebe da mogu stati i nježno te milovati. Vječno bih ti tvoje kose mile, zlato moje, zamršene bile. Nježno bih ti tijelo milovala, na tvoje se grudi privijala. Hej, da sam vjetar, sa tobom bih bila i nikad te ne bi ostavila. Dahom bi ti lice milovala, poljupcima oči zatvarala. Hvala lijepo. Bravo, bravo. Idemo do naše Zdenke. Toga dana. Previše sreće, radosti i uzbuđenja, volje i htjenja, ufanja i davanja, a tako malo znanja bilo je toga dana. I prosipale su se čežnje i razlijevale boje i širili mirisi i osjećali dodiri i rađale nade, ali i strahovi da mi te netko ne ukrade toga dana. I oblaci su se skrili iza sunčeva sjaja i razlijegali umilni zvuci, dok je znatiželja rasla, a tuga se u radosti topila. Toga dana, kada mi te ko kćer i sina u naručje stavi sudbina pjesmo. Hvala. Hvala Zdenka. Ivica, izvoliš. Pa evo opet ja moram kontru nekakvu delati jer ovo... Opet ideš na cmrok. Ovo nema smisla. Mislim ovo ove cure delaju, meni odmah dođe na kušuvanje. Ne. Je. I mene se vidi. Znači ja bom opet onda jednu malo drugčiju. Ne. Vrijeme kopčanja. Bili smo rupica i gumb. Zakopčavali se dnevno. Najčešće dugo i nježno, ponekad strasno i gnjevno. Kopčat se po ovoj vrućini snebivali su se ljudi. Nismo se obazirali na njih jer ljude svašta čudi. Vrijeme kopčanja prošlo je. Ostala ti je tek sjeta, zimska čežnja za gumbom iz onih davnih ljeta. Da, nije ti bilo suđeno, sve dobre stvari ti odu. Gumb je otplovio rijekom jer greškom si pustila vodu. A rupice bez gumba na starinskom kaputu ne nalaze prikladan gumb, starinsku verziju, krutu. Sad možeš samo žaliti, kasno je reći oprosti.
Sad možeš samo žaliti za svojim gumbom od kosti. Još kad bi i ovo znala, ne bi ti smanjilo tugu. Tvoj nekad vjerni gumb je našao rupicu drugu. To te ja pitam. Bravo, Ive. Jako lepo. Vlasta, jesmo nešto zaboravili reći ili možda najaviti još neki, osim ovoga vašeg natječaja, možda još neki događaj koji je blizu? Pogledaj, zapravo trenutno nismo zaboravili od natječaja ništa, ali ja koristim priliku da pozovem sve ljude koji pišu da nam se jave, eto, da postanu član naše udruge, da iskoriste tu mogućnost da uz pomoć udruge štampaju neka svoja djela, da ipak imaju neku knjigu kao što je ova Zdenke Mlinara. Mi takvih imamo jako puno u našoj udruzi. Oprosti, kad te prekidam, da li postoji kakva zajednička knjiga, di ste svi unutra? Zbornik je već godinama u pripremi i nadam se da će 2013. biti godina njegovog konačnog izdavanja. Da, mjeseci to bude jako interesantno. Da. Eto, to bi bilo to. Zahvaljujemo se na pozivu, odazvat ćemo se svaki puta, vrlo rado. Također htjela sam reći da naši slikari nastupaju na likovnim kolonijama, da vrlo rado se odazivamo na pozive u domove umirovljenika, gdje umirovljenicima nastojimo uljepšati njihove sate, da kolega Smolec već duže vrijeme čita nekim pacijentima poeziju. Dakle, trudimo se uljepšati ljudima dobre volje, ljudima onima koji su željni lijepe pisane riječi, trudimo se uljepšati trenutke. Eto, naši slikari vrlo rado se odazivaju na kolonije, te slike se uglavnom poklanjaju. Naši glazbenici također vrlo rado se odazivaju i volonterski to rade. Tako da nadam se da će udruga i dalje postojati i da njoj neće biti kraja. Evo, poznavajući tebe, Vlasta, znam da i ti vrlo rado daruješ svoje pjesme dragim osobama za uspomenu. Da. To ćemo jednom drugom prilikom. Jako lijepo. Evo, možda se porodila jedna pjesma o emisiji Fio Show. Evo, sigurno hoće pjesme na Kajkavštini koje su vezane uz meni drage osobe iz Velike Gorice i općenito iz Turopolja. Hvala lijepa Zdenka. I za kraj? Za kraj nešto vrlo kratko. Ja sam sa stihovima kratka. Konjaniće. Hej, konjaniće, što zorom na obzorju mojih livada jedriš, kaži. Koliko li je dugo želja u tebi spavala? Koliko li je strast u tebi zorila? A nije smjela ni šapatom vjetra do mene doći. Zahvaljujem se Fio Show, zahvaljujem se tebi, zahvaljujem se svima vama, gledateljima i nadam se da se vrlo brzo vidimo ponovno. Jako lijepo. Mislim da je ovo bio dobar uvod u Valentinovo. Hvala lijepa udrugi umjetnika Spark iz Velike Gorice i radujem se novom susretu. Ja bih još samo pozdravila sve one članove koji nisu danas s nama. Eto, lijepo. Sve članovi udruge umjetnika Spark, pozdravljam vas, vidimo se sljedeći petak. Uskoro će pauza, uživajte u backstage-u našim specijalitetima, mi idemo uživati u glazbi grupe Domino. Hvala lijepo.